Uyabona nje le ndaba yokuthi sizothola i-land back iyogcina ngokutrenda nje ko-Twitter. Mina sengibonile ukuthi ayikho lento, sisazowulinda lo mhlaba uyozulindwe nabazukulu babazukulu bezizukulwana zethu. Mina wami ubhatata sengibane ngayitshalela wona la endlini, kutshala la phekwe microwave ngoba ngiyabona ukuthi akukho lento esizoyithola la. Mabe sifuna ukwenza izinto zelenda senze khona la kulama flat esihlala kuwona. Ngoba njengoba nje abantu besahlula ukuthola ama-safters kuwina into esingazazi esingayazi siyibone ko-TV. Ngicabanga ukuthi kodwa ikhona ilento esiyoyithola. Nogcina ngokuyitrendisa nje izinto, ayikho into enizoyithola nabantu abamnyama eSouth Africa. Kwama-award kufanele ngabe nizenzela wenu enizowinisa izinto zenu kuwona. Ngoba nje uyabona ukuthi hayi sazolindwa lento. Abantu bahlulwa ama-safters bakhuluma ngo-land back. Shuthi umuntu omnyama nje wayedalela ukuthi izinto uyozenza yitrende kodwa ukuthi uyokayibambe nje ngezandla zakhe. Hamba abantu baswenka ngezimali zokugcina abanye ama-ID book abahleli komashonisa ngemswenka bebegqoke kuma-safs. Babuye nani?